Povojna Jugoslavija je že leta 1946 nekaj mest preimenovala po osebah, po voditeljih, naj si bo živih ali mrtvih, živih seveda predvsem Josip Broz Tito. Je pa 1950. kraj, kjer danes to snemamo, torej Ploče danes, takrat dobilo ime Kardeljevo. Po Edvardu Kardelju, ki seveda tudi bil še živ. Ampak že nekaj let kasneje, leta 1950, so to ime umaknili in vrnili kraju staro ime, namreč prešlo je vseeno do ugotovitve, da ni higienično, bi na nek način rekli, da mesta nosijo ime po še živih politikih, izjeme je bil seveda Josip Broz in pa njegov Titograd. Vendar pa, ko je Kardelj leta 1979 umrl, so naslednje leto Ploče zopet poimenovali po Kardelju in to mesto je nosilo ime potem 10 let do leta 1990 do hrvaške pomladi, bomo rekli. V mestu je bil tudi kip Edvarda Kardelja, ne točno na tem mestu tega kipa, ki je tu zadaj za menoj. Ta kip zadaj za menoj je seveda prvi predsednik samostojne Hrvaške, dr. Franjo Tudžman. Kardeljev kip je neko noč izginil. Pripovedovanje domačinov govori, da so potem kip našli v morju. Zaradi oseke se je seveda videlo, da je nekaj v morju. So ga potem rešili, bomo rekli, iz vode in je zdaj nekje deponiran, kje natančno pa moramo še ugotoviti. Eto, gospoda su došla i interesiralo je i ja sam u moj restoran i ja sam im kazao ono što znam, jer ja sam rođen 1950. godine i znam iz knjiga da je Kardeljevo bilo prvi put od 1950. znači od kad sam se ja rodija do 54. Kasnije se je promijenilo i drugi put je Ploče promijenjeno 80. godine do 90. godine, do pred Domovinski rat, godinu dana pred Domovinski rat. Eto, ja sam kao konobar bio u hotelskom poduzeću Jadran i služio sam kad je došla delegacija gospodina Kardelja i gospođu Pepcu Kardelj i tadašnje naše pločanske vlasti u časničkom domu. U časničkom domu su bili na ručku i ja sam imao tu čast da sam ih poslužio. Inače, gospođa Pepca Kardelj je bila kuma Ploča i ona bi često dolazila, imala je tu svoje prijatelje i prijateljice i šetala bi kroz Ploče. I tako da, eto, ja sad 74 godine, imam 74. godinu, tako da sam, ta su vremena iza nas, ali se sjećam kao da je bilo jučer.